abakozi ba Focus Events bebembirwe Moses Matovu hamwe na Marina Salima nibo bayegita ayishomero rya Prime Junior School okubijusya okwetaba omukivuro cyambara Toto Festival ekirabeho hasandeji ebiro 8 ha Las Vegas. Aba bashanga ishomerero tebekanize hemikoro yabe ya speech day ogo kuhendereta mu ya kashatu ogwayetabwamo abazire kandi aba batungo kushomesubwa kwa busha kurabero mu roboti na nibindi ebyashemeza beji wale roboti yakukiza mwenu tuzakora ikikucirana na hariye cyabo kuba enaka robot ziri hameri tizakashikira konkantu baraganza ngo tuzabakore wena robot yo yarende cyamani akwa burukuntu wena yashemererwa robotezi kandi tekateka ngo aba ubuna batabire bateko kusayo kugira ngo barebe robot sezina ko batujya kwaroho nezindi ekivureki abana nibija ko bana batahiramo umutwaro kandi abakorano batahiramo busha Prime kubana mutwarinda robotezi abana bitu bashomesa holisticare kugira ngo bagire aspect zona in life kugira ngo bagire ibyo kushoma byonka ibyo class kureka kugira ko kuba abatraining abo nebinde by'imizano ekivureki necyo kubaho asandeze ahabiro 8 aha Las Vegas kandi abeshongoza barumu Dax Katero wa Kiso Kids n'abandi nobo barakorere okushemeza abana gasha kwa Ram Edwin.